Assalamu alaikum YouTube görүүчүлөр, биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан бир туугандар, саламатсыздарбы? 5 июнь 2022 жыл Бишкек шаарынын ит базарына келип калдык туугандар. Иттердин бааларын көрдүк, жакшы күчүктөр бар экен. Көрүңүздөр видеонун аягына чейин. Телефон номерлерин алдык, чалып байланышып. Кандай жигит? Бул породаларын айтып бер. Восточный европейский овчарка. Эркек. Ургачы 1 жаш. 1 жаш экен мына туугандар. Кандай? Мал айдайт. Мал айдайт туугандар. Мынакей. Мал айдайт. Баасы 20 миң суратам, обмен бар. 20 миң сом сурап атам дейт, обмен бар дейт. Обмен бар дейт мына туугандар. Обмен бар. Аха. Телефон номерин айтып бер. 0708 05 79 76. Кайсы райондосуң? Кайсыл жакта жашайсың? Аэропорт Манас туугандар мынакей. Бул жерде аябай жакшы күчүк турат. Породасы сен бир нар дейт. Şimdi сколько месяц? 2 айлык экен туугандар. Цена какая? Цена 5 миң сомго берем дейт. Дешевле болбойт дейт мынакей 5 миң сом. Телефон номер 0550 50 70 85. Şu номерге байлансаңыздар болот. Ургач экен туугандар. Бул жерде дагы күчүктөр турат. Кунг-фу панда. Да, брат? Алабай? Да. Это смесь, да? Или чисто? Чисто можно поднять? Посмотреть. Ага. Мынакей туугандар кунг-фу панда дейт. И сколько месяц? Месяц 15 дней. 1 ай 15 күн дейт туугандар. Кабель. Кабель. Такие цена. Цена. 4 миң сом. 3 миң сом. Ургачсыз. Телефон номер. Телефон номер 0705 35 555 009 туугандар. Алды. 3,5 ай болуп. 3,5 айлык алабай. Эгер биздин каналды ар дайым көрүп келаткан болсоңуздар, ушуну шериги бар болчу. Шериги сатылды дейт байкем. Байке сыр болбосо канчага саттыңыз? 10 миңге. 10 миңге, 10 миң сомго сатыптыр мынакей. Канча айлык болуп калды бул? 3 ай 40 күнгө ушунда. 3 ай 40 күн. 15-inde 4 айлык болду. 15-inde 4 айлык болот экен. Жакшы. Эркек, а? Эркек. Бул баасы канча? Боло турган жер. 10 миң, болуш, э? Болор баасы 10 миң туугандар мына. Акыркы бирөө калды дейт. Телефон номери айтып бериңиз. 0777 10 85 68. Аха, рахмат. Бул жерде ротвейлер күчүктөр турат, сон бир эркек, 3 ургач экен туугандар. Им сколько месяц? 2 айлык экен, 2 айлык. Прививки. Прививки вот 7 числа будем делать. Ага, жакында болот экен, документы? Есть, да? Ага. Они у нас клубные есть. На. Сон күчүктөр экен. Чистокровный, да? Чистокровный дейт туугандар. Какой из них кабель? Нет, отец, да? Да. Атасы экен туугандар мына, атасы. Нет, вот здесь. Какой из них кабель? Кто из них кабель? Вот. Мынакей туугандар, ушулай. Телефон номер ваш? 555 38 54 36. 555 38 38 54 54 36. 36. Şu номерге байлансаңыздар болот. Так, бул жерде немец. Овчарка, да, немец? Немцы, да? Немки. Им сколько месяц, брат? 2,5. 2,5 айлык экен туугандар мынакей. Прививка одна есть уже. Бир жолу прививка болуптур туугандар, мына өзүңүздөр уктуңуздар. А вот это? Что немка? 2 сестры. Просто это длинношерстная в папу. А это... Мынакей. Бул кыска жүндүү экен, бул узун жүндүү экен туугандар. Экөө тең ургач экен. Так, цена? 10.
Просим 10. 10 миң сомдон сурайт тугандар, 10 миң сомдон сурайт. Там договоримся. Ошо сүйлөшөбүз өстейт. Телефон номер ваш. 772 0772 84. 84 А, нет, подожди. 24 48 87. 24 48 48 87. 87. Şu номерге байлансаңыздар болот. Бул жерде Алабай күчүктөр турат туганда, ургач экен. Мынакей. Ургач. Хозяин тияка кетип калды, азыр барып телефон номерин алып берем. 5 айлык экен тугандар, 5 айлык. 5 айлык. Баасы 12 миң сомдон экен. А бул жерде мындай пародада күчүктөр турат, 18 миң сомдон дейт. Баасы. Мопс дейт мынакей. Телефон номер ваш. 0551 15 33 51. Şu номерге байлансаңыздар болот. Сколько месяц вот эти? 5 айлыктар экен тугандар. 5 айлыктар. Бул дагы ушул эжеге караштуу. Спасибо. Документы там. Документтери бар экен баары. На. Эй, пацаны. 5 месяцев мальчик. Мынакей. Эркек 5 айлык. Вот он. Алабай. Прививки все есть. Конечно. Был. Если до такого... Да? Конечно. Прививка болбосо бул өлүп калмак дейт. Прививка болгон дейт. Уже привиты, эти тоже привиты. Вот этим по 3,5 месяца. 3,5 айлык. Да, по 3,5 месяца. Вот эта девочка, этот мальчик. Это 8 тысяч, вот это вот 10 тысяч. Ага, вот Вот это этому 5 месяцев, 12 тысяч отдаю. 12 миң сом 5 айлык экен. Телефон номер ваш. 550, 0550 11, 11 57, 57 66. 66. WhatsApp только. Только WhatsApp бар экен тугандар. Жаза бересиздер. Еще есть, да, дома или вот это 3? Есть дома? Үйдө дагы бар экен тугандар. KG Инстаграм зайди. Dog.kg Инстаграмга кирсеңиздер тугандар. Там дочка с собакой с оружием на доставке. Там посмотри, что есть. Бардыгы ошол жакта дейт Хаски тугандар. есть, потом доги аргентинские есть. Бүт пародада күчүктөр иттер бар экен тугандар. Dog KG скажи. Dog.kg Инстаграм. Бул жерде тугандар шпиц немецкий дейт. Үчөө экен. Ну сколько месяц? 3,5 айлык күчүктөр экен мынакей. А цена какая? 18 миң сомдон. Телефон номерин сурайбыз азыр. 18 миң сомдон дейт. Так, телефон номер ваш. 556 29 04 74. Şu номерге байланышып, şu küçüklerden alsanızlar болот тугандар. Эки эркек экен тугандар, мына эки эркек, бир ургач экен. Мына тугандар, ит базары өтө кызуу болуп атат. Сатуучулар да көп, алуучулар да көп. Азыр маалымат алабыз. Кел, нон пародозун айт. Бул мына сарлар кубинский, красноносый питбульдар булар. Питбуль, Чистокровный. Кубинский, чистокровный. Бирөөсүн чыгарып койгочу. Кубинский чистокровный. Чистокровный. Эркекпи? Эркек. Эркек. Чөтең эркек. Канча айлык булар? Булар 18 июнда 2 ай болот. Мынакей 18 июнда 2 айлык болот экен. 18 июнда 2 ай күчүк. 2 айлык күчүктөр, Амока Амстафашистский терьер. Бул ургачы. Бул Амстаф. Амстаф, канча айлык? Бул так 28 июнда 2 ай болот. 2 ай болот экен, жакшы. Баасы? $100 да отам экөөнү тең. Буну арзан 5ке берем, буну 5000ге берем. Муну 5000ге бересиң, буну? Буну 7ге берем. 7000 сомго бересиң, Так, телефон номериң айт. 0501 0501 79 79 37 37 77. 77. Мону көрсөтөбүз, могу күчүктөрдү. Бул Алабайбы? Кыргыз дөбөтпү? Алабай. Кыргыз дөбөтпү? Алабай бул. Алабай экен. Болуш. Канча айлык? Бул линия, бул каракушки линия. Каракушки, Каракушки линия. Чистокровный. Басычы?
Бағасы 7000. 7000 сом. Окончательно 5'e verem. 5'e verem deydi туғандар, мынакей, чала бересің. Арқы. Бұл Қырғыз деп өт. Көргөсүз кыргыз деп сураганда бар. Чистокровный Қырғыз деп өт. Чистокровный. Малды ушул кайтарат болуш керек, э? Малды ушул кайтарат. Ага. Канча айлык болуп калды? 1 ay 2 жума oldu. 1 ай 2 жума, достор. Мына ушул номерге байланышсаңыздар болот. Мына бул жерде эжем алабай сатып атат, 2 айлык. Эркек бургачы? Bir erkek bir urgaç. Bir erkek bir urgaç, э? Канча айлыктар? 2 ay. 2 ай, 2 ай. Прививкалары менен. Прививкалар болгон. Баасы канча баасы? 10.800. 10.800 сом. Телефон номер айтасызбы? Булар эмне продажы? Bunlar emi. Balonkalar. Balonka. Telefon номер айта бериңиз. Telefon айтпайм дейт, ушул жерге келип алсаңыздар болот. Постоянно ушул жерде эжем оларды да сатат, ушул жерде күчүктөрү бар. Тугандар, бул жерде да алабайлар турат. Алабай да, это чистокровный. Чистокровный, папа выставочный, на него тоже документы есть. Мынакей, ата энесинде документтери бар дейт. 2 ургачы, 1 эркек. Цена? Цена девочки 5, мальчик 10. Эркеги 10.000 сом, ургачысы 5.000 сом дейт, тугандар. Сколько месяц? 2 месяца. 2 айлык. Тугандар, бул жерде ротвейлер турат. Ротвейлер 4 штук, да? Нет, еще дома есть. Үйдө дагы бар экен, тугандар. Канча? Им сколько месяц? 2 месяца. 2 айлык экен, мына тугандар. Суу ичип атат, ысык күн, Бишкекте погода. Ого. Ну все, хватит. Вот уже жили в тарелке. Я же Прививки были, да, уже? обязательно. Документы? Документы, все есть. Все есть. А цена? Цена? Цена 15. 15.000 сом. Мынакей, тугандар, 15.000 сом. Телефон номер ваш? Куда твой номер телефона? 0550 0550. 0550 Ага. Говорите еще. 93 93 69 69 10. 10. Şu номерге байлансаңыздар болот. Люда эже деп.